Di kalidad nga artista ala Alden Richards ako nada. Ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Malipod dito in MRC Studio. Iti programa nga napauluan, kumusta ka itan kasin problem of the day. Ayan, iti nga programa nga pakaibasaan ti surat, pakasaritaan, ti parikot, iti biyag, dagiti pagayam tayo nga problema, kaya nagkit-kit daw ti pamalakad tayo. Ayan. Alright mga kasin, itideti ko gagundaway intayon, denggen ti pa nakaibasa dati pakasaritaan ti parikot iti biyag nga napadayawan nga maipatangatan wenno maiburay itatanga malem, ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Marisa iti Ilocos Norte. Sagudahin nga rin ti surat ni Marisa. Dear Kasin, sagbay man nga nakiburay iti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag kasinyong idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay amin nga agserserbi dita na MRC Studio. Kasama tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mang subsubaybay iti daytoy nga programa. Ket sabi ko tama padayawan met nga maibasa ken may drama dati surat ko. Tapag kidawak pa yan, iti pamalakad yo ng runa kadagiti agbibuya. Ilinged naglatan itinagan a Marisa. Agnanaedak dito Ilocos Norte. Kaya di agdama at daanak iti parikot. Ngamin pinanawan nak ti asawak. Sipud. Idi nakipagnaed ni tatang kada kami. Nga iso tinang tedtiya. Parikot mi nga agasawa. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong daytaman ti nakininuten nga binsa-binsaen. Marisa, manasan ka. Tatang. Agkidawak ko ba ti paburking ka numabalin? Anya ka di mananday tatang. Ay, ang ngamin. Oh, kit ibagayo na. Kit adapi aramide, adapi lipas ko. Ay, panggap ko nga mente, agmula ko mamanay nagtalon. Akit na sayat atatang. Wain, tanabayag nga sanak nga nagtalon, sipod pimusay day dinanang mo. Kat kasanumot kami tatang, kanayon mat nga agin inumlata ti arak ti aramidin nyo. Nabaybayan yung ti talon nyo. Nabaybayan yung ti pagsapulan nyo. Isungarod nga imay kinakipag na iti balaymin kini Joey nga asawak. Taawan mo tinamnamain yun. Ay, pasinsyakan nalagalaing nga nasakit day di ipupusay day dinanang mau. Alam maawatan kayo tatang, empty lang mo't kanyak. Kat saan nyo kumabaybayan ti trabaho yo? Kanang runas, saan nyo mabaybayan ti sanunat yo? Kasano? Rinabiing mo't nga makainom kayo. Rinabiing nga mapan kayo iti store nga makiinom, wano saan di takaruba. Ay, gagangay laing mart. Ay, nukasta, isubli yun ti panagtalo nyo. Wait, alakit na sayat ang magkidawak ko anya ka ditikidawin nyo, tatang. Di lang mabalin nga ikan nakitigatang ko iti abuno, anak ko. Anya? Gumatang kay ti abunon tatang, idinto nga awan mo't pa'y timulayo. Ay, tapno anda nakapundon. Tapno saan nga mapeste dagiti mulak to Kit agmula kay nga umuna atatang. Ay, nalay ka naklata ka din Kunak tupay tatang. Amok man daytan.
Anya, am-amu kayo unahin tatang. Dumawat kayo iti gatang yut abunong idinto nga awamot pa iti mulay yo. Ngem ti kinagpaiswan na, ay na, paginom yu laing iti arak. Ay saan mo? Anya nga saan? Kanahin kayo nakainom iti arak. Kandi kita kakadwam nga amin inom. Mahilig kayo kadigiti online nga sabong. Eh, apay ti amuyo tatang jak amo da kita. Apay ti amo mawan ti mangidandanon kanyak. Nga, naasam kamutan nga makisugsugal. Kaday ta nga online sabong. Ay, sag paminsan laeng bay. No kasta, pudno nga isugal yu laeng ti dawdawatin yu kanyak. Ay saan? Saan na? Ay, si Kamot Marisa. Ay na, saan na mabalin tatang? Sakay tulaik kan iti panggatang yu iti abuno, no adan tumakita kun nga mula yu. Ay, baam tagbulak to garaw. Angim, kanak mangarot ti gatang ko iti page, balasang ka. Ni, kat ano nyo ti, pangaramatan nyo ti feeds, kat awamot ti tarakan nyo nga dingwan tatang. Agtarakan to iti buryas Tapno adan to ipakanak iti page nga gatangag. Ay natatang, is-Thailand dakmanan. Kit gumatang kayo nga muna iti buryas tapno adda pakanan nyo iti feeds. Saan ka gumatang kayon iti feeds nga awamot pa iti tarakin nyo nga dingwen. Ay, awam pegarod ti gatang ko iti buryas. Sa akin nga gumatang iti feeds. Ay natatang saan dak nga si Thailand. Apay ti amuyo may Thailand dak pa Kalpasan ti manong nga daras nga linukluko dakla nga dumawat kay ti kwarta nga kastoy kasjay gatang yu ti mulay yo anya. Madamag ko nga isugsugal yo. Inom yu laing iti arak. Ay, nakatupay laang mat nga. Alaga di kanaklatan igatang ko nga ti buryas. Bayaan yung tatang. Diyak la mamati nga igatang yut buryas no ikang kay ti kwarta. Bayaan nyo tasakton ti gumatang iti buryas nga tarak ninyo. Ay, awan ka diti masapol yon? Ikanak mong pailangarot ti 2,000 dita. Anya? Ay natatang, pangaramatan nyo 2,000. Awan tinamnamain nyo kanyak. Uray no adda kwartang ipapaigam kanyak ti asawak. Manipo diti selswelden na. Saan nga basta-basta nga ikang kayo? Kasaritak paisuna Taamangan no makabaso lakin kwa na. Amangan mo't makagura nak to ti asawak no itidag nga itidking ka nga pagbisbisyo laan. O na ikamot dahin. Nagado nga saom. Dumawat aklang na kaimimot ka. Saan nga kinaimot dahi jay tatang? Ngamin kit amok ti ugali yun. Amok nga pagsugal yung pagbisyo yung laing dito kwarta. Ay, nagado nga saom. Apay. Wala tiri. Utang mo na yung bagganakam. Anya? Kat apay. Naitao ka kuma. No saan nga gabukan niya? Itatang mo. Kaagpay sumay. Saan nga gaputa da pa ada kwarta yun? Siyak awan. Kasla kay lasin daw. Di yung mapanunod na ganit sakripisyong hindi mabasit kay palaan. Siyak tinang bibiyag ka na kayaw. Da kami kininanang yaw. Tatang, saan ko pula sa malipatan day ta nga banag? Kadakala pagyamanak kadakala apengarod kay imutan nak. Kay imut ka. Tatang, ay, panawa ka malangay. Takon, bakit? Nasayaan mo tasimang patkan lakay. Wine. Naladaw ka man ita na. Aqua. Nag-overtime kami ni Jay opisina, bakit? Sika, nangan ka din. Nanganak ko, mabisina kitain. Apeng nga nga, kasla naliday ka. Ada ka di parikot mo, bakit? Ningarod tatang, aging ka ita, aman pa'y. Sigud mo't nga, maladaw nga gaw awid diti balay, sibo di nakipagyan diti balay. Kanayon mo't nga, datarwar nga makin inom. Dahita nga ro ti problema, kenkwana lakay.
Ngamin, dumawat man ti kwarta kanyak itayin. Inikam nga rod. Kasaan Kamok na si style ang naklaeng. Ibaga na nga igatang na iti abono, idinto nga awamot pa iti mula na iti talon na. Kahit sana ibaga nga dumawat iti gatang na iti feeds, idinto nga awamot titarakin na. Nilakit ni tatang aya. Sigod gadi ka kasya ni tatang. Saan mo? Amok idin nga manginom. Ang imsipod idi pimbusay tayo dinanang. Kanayon mo tan nga. Mabartek. Kat idi nakipag naed dito yan. Siyak mo tan yakin problema kin kuana. Kat awal ka diti mapanunot mo nga pamuspusan. Tapno mapatalaw ni tatang mo diti balay. Aha. Anya tikit mo sawen, Joey? Ay, ngamin ka. Kasla di magsin direk na. Sipo di nagipag na ni tatang dito balay. Kasta ka diti marikrik na. Kasla saan nga natalgad tirik na. Joey. Wen. Amok nga amam isuna. Bakit? Saan ka nga kasta idi? Aha? Di datalaing tagnanaid diti balay. Anya ti kahit mong ibaga. Anya ti kahit mong asawen. Basta. Lipatin mo latan timbaga. Joey. Pangasim ko matpagsaritaan ta tayo nga banag. Lipatin mo. Pangasim ko ma. Ibagam kanyak. Anya ka ditipod nga marikrik nam. Kada iti panaki pag naid ni tatang kadata. Saan mo't siguro nga limod king ka. Nasaan kami uneg katunusan. Kasano? Nung nalumpyo nga ka makisarita kanya. Walat sa bali nga sangkay baganan no di kwarta. Dumawat kwarta. Alakit siya kung kit daw ti dispenser para kinitatang. Sakit katagawid ag dito Kasla lagdag sen ti riknam. Kasla kanayon ka problema. Kat amok nga ni tatang mo ti problemahin. At adagadi kong daway nga. Kahit ko kumamat ka, makapaglin na ilo ta angin. Kasano? Kanayon nga awang kaitimod, gapo iti kapapanunot mo kini tatang mo. Joey. Ala, muna ako niti kwarto. Tagina na ako. Joey. Oh, ni tatang mo daydan. Yung kasi kasuin Kat ni, sigurado. Di naman maidanon ti baginan iti silid na. Joey, pagsaritaan ta damdama dito. Babaamon. Joey. May sinak. Inasarandak man, di kanak. Tanda nga dito, Ben, inasasarang kayo. Tana, lakaya ko na agad. Kasi kasundag mo na. Unay mo ni tata. Nabarbartik man nga si Mangpet. Diyak mo't nga matiis isuna. Alangan mo't bebeek lang titatarwarin nga. Hindi tat pagturugan nan. Anda! Marisa! Marisa! Unay mo ni tatang ka. Pati na kami nga agasawa. Problema ang gapukin ko na. Lakay, sigurado ka nga saan ka mamigatin? Saan ba ka? Katagalalis to Darang sa bulag. Sige, mga anak na tangaro din.
Napalan ka dati sa sapatos ko. Bakit? Di ko lalagit kita dati, rubber shoes ko. Kabarbaro tayo dyan. Dati ginatang mo, di naudi abulan? Uy, Adala dita pagyanan na awang nga rod, dak sa bulan. Ada dita. Asino ko mga mangala? Dito yung mula di pa kabilak, awan po dito. May mga ginahan mo man sa bulan. Ay, nilakit din ay. Umayan. Awan mo dito Adala dita. Awan nga rod ni. Dito ilat pa kabilak ti sapatos ko. Uwin nagpaiso niya. Baka dala dito si Irok ti katre. Awan, kinita amin nga solid dito silid ta. Awan dito yung sapatos ko kabarbaro. Iso pa iti plano ka usarin ko maita. Diyan mo. Baka na misplace mo laeng. Saan nga tangang linabaam? Saan mo? Apo na yung matin. Kabarbaro dahi dyan baam ta sa pulik to nga. Baliwak to nga sa pulen. Baka na misplace laeng wano. Siguro, naidisum iti sa bali nga. Saan? Malagip ko lata no sa dinot nang idiswak. Agusar ka palat sa bali ta. Sa pulik to madamdama. Unay mat na ito yan. Baka akit no ada nangalan. Sino ko mati mangala? Diyan ka mo Baka akit no ada lang takaw. Sino ko mati mang takaw dito Awa mo ti, sigod ba't nga man nagtatakaw dito lugar tayo. Ay, Diyos ko ay makapa. Nala, ikanakarte sa baling sa matos. Isot usare. Sa pulim to nga sa pulim di jay. Kursonadak di jay nga sapatos. Uwin lakay. Sa pulim nga sa pulim. Ang mga angkot no sa balin tinangalat Taan niya. Baon. Inak malaing. Ito yung sapatos na siya ko. Joey. Ay, Diyos ko ay. Napanan nga taday dyan nga sapatos. Awang nagpaiso dito Diyos ko. Sapay ko matasaan nga pundo ti atap ko. Sapay ko matasaan nga pudno nga ni tatang tinangalak napanain lako. Ay na Diyos ko sapay ko matasaan nga pudno titang sapay ko matasaan. Anyati ko nam ay pagtatakawin nakas na. Saan nga kasna ti kahit kung asawin tatang? Anya nga saan? Kasla mo lang pagbaga nga tinakaw ko ti sapatos ti asawam. Saan tatang? Damdamagik laeng no nakita yo. Sa agaraw. Apin nga saan katagulit mo nga damagay. Ang mga laeng kunak no nakitkita saan kunak mait. Mala, awang kan. Dapay papanak. May mut itatang. Nukas na nga salud-sudik king kuwana. Pasabtanak mo titiungat. Kagura na no damagik. Sa dinot na paano no nakikita na digit mapupuko o banag. Diyos ko ay. Sapay ko matasaan nga pudno. Sapay ko matasaan nga pudno ti atap ko nga iso na ti agal-ala kadigit na mapupuko ang gamit ti asawag. Diti habayanas ka chinelas na. Di dinamag ko no nakikita na ibaga na nga amangan no intaray ti aso. Si Maruno, deti rubber shoes. Ay na, Diyos ko, anya nga tataramidik kinitatang. Ay, Diyos ko. Pati ti asawag, kasla gumurgura pa yun kanyak. Ay, nagbanog ti mapan makitsenda. Nasken nga, gumatak iti karne ti baka. Tailutuak man ni Joey. Paborito na dati madigwan nga baka.
Baring no santon nga makagura kanyak. Ay work into na rabi eh. Naguray ka. Api nga. Api nga ako dati rice. Dati pressure cooker dito eh. Naguray ka. Dito yung matlaing di ayan ti pressure cooker. Kasanong ko nga mapalukning nga daras na iti ginatang ko nga karnet baka no. Awan mo ti pressure cooker. Napanan na nga tanan niya. Joey, lakay. Kadigdigos ko laeng. Ha? Oh. Sayat ah. Anya ito bubraeng. Aging ingat ka kadi? Itay palaing nga Jack may kadati ingat. Ingat tingipon ko. Kasano? Nagtanggan ti karne baka. Dati-dati mo't nga saan nga natanggan ti lutluto yung nga nadigwa na karne baka. Pasensya kan mapukpukaw ngamin dati pressure cooker. Iso nga saan ko nga napalukning nga nasaya at ti karne baka. Ay sumod lang Nagsakit tangipon ko nga. Nasilsilan ti karne. Nagtangkan tumot kami. Nagsakit pa iti pangak. Naggalgal-gal itay. Pasensya kan Apay na panan kami diti pressure cooker. Diyak mo. Na-misplace la siguro. Kasano nga ma-misplace na kadakdakkel ta pressure cooker. Ibagam kid di agad adalang takaw. Masansan kid din agpukaw dagiti gamit dito balay. Nung saan ko nga gamit ti kusina. Kaano'y din nagpukaw dati bandehado nga dakalob na. Pasensya ka. Kasaritam do magkit din tatang mo. Amangan mo't no isuti. Anya? Amangan no anya? No isuti? Amangan no isuti agal-ala ka dagita nga gamit Sino kumaping arti sa bali nga mangala? No saan nga iso? Siguro agad awan ti inom nan, awan ti pagbisyo nan. Iso nga ilako na. Saan ka kumamit kagsasaoy ti kasta? Awan mo't pwede pamaniknik na, Joey. Nakalawlawag. Jakla. At napay lang amin nabatbati nga respeto king kuana. Iso nga, bebeak na tan nga sikat magisarita king kuana. Angin kaslawan mo ti pagbanagan na. Joey, baam ta kasaritak to ulit ni tatang. Kasarita nga kasarita isuna. Da makaperdi ti panagbiag. Amang kat nagpukaw to amin na gamit dito balayan. Saan mo't siguro? Baam ta kasaritak to nabigat. Makapawan ti mood. Saan na balit Nung natangkin man ti karnet baka itay. Natangkin lakit di mo dati. Dito Apay na lukneng. Ano tiket mo sa wen? Apay dito nga karne na lukneng ko na. Katanya ko matinam na maem. Di ba kadi kayat nga patangkanik dito Awa na kiti mood. Ha? Saan nga gapot jak na palukneng ti karne? Jak mapatangkin dito karne. Awa na kiti mood ko nak Marisa.
Ure awang ka itimod. Aramidik ti amin, tapno no, magargari ka. Ure anya ti aramidem. Aging ga ita, awang pinitatang mo. Baka kita agasangsangpot madamdama. Nga nabartek tumanen. Baka di mo mailipas no anyaman ti gandat mo nga rugyan. Aha? Saan mo siguro? Makamu ka. Sige. Siya nga rin ti makaamon. Oo. Binugwam ka di? Wen. Naibabakon ti short kan brief mo. Imposible nga tsak mapatangkin dito karnem. O kitam? Umingar rin? Gagangay nga umingar Di nila dilaam ita. Amok ba't nga iso ti magusgustuham? Nabayagan ka nga saan ko nga kinan. Kay kasano? Imbes nga siyak ti asikaswam. Ni mo tatanggot as asikaswam. Rinabiing nga mapartek. Isungar nga bumawi ak ita, Joey. Kitam, apagbiit laing manula segundo na patangkin kon. Kore sinumot a lalaki Ore sinumot Iso nga saan mo ako na nga awang kaitimod. Ti kunak manan. Baka mapasamak man, di napasamak din. Nga niya. Nga di tapay nanlalpas. Dinistorbo natad at nitatang mo. Saan ko ipalubos? Anya tiket mo sa wen. Kit uray maturog di tarwarti. Balayan Basta parag sa akin ka. Saan ko ipalubos nga saan mo may tuloy kan saan tangaglipas. Kung amladay ta saan man. Ay, Marisa! Marisa! Ay, matandakpan palasag ko. Natatikong ko na ako. At tanitatang mon. Awan bibiyang ko. Makamuiso na itibiyag na. Makamuiso na dita. Marisa, nako! Naisa ka na, takpan ka na, gatay. Mabisin ka. Ay, karuba! Ay, sino di malalagi nila? Kasi kasod di nitatang mon. Bebe am na tayo sunan. Tugawan kan lakay. Sigurado ka di. Saan mo nga mapan asikaso ni tatang mo? Saan? Makaamoy sunan. Ay, Marisa! Habay di na kayo askaso! Di na kayo tiubing! Ura niya pagbagayaw! Maramitin ba eh! Sa pagripiran ba eh, nga naganak ka na kayo! Ay, ita, nagpapagas kayo! Gamo na lang kaya ko! Marisa! Sigurado ka di nga saan mo mapan asikaso ni tatang mo. Makaamoy sunan. Lakay mo't isunan. Amo na tinaramitin na. Marisa! Ay! Diyos, aray ko. Nagsakit ti patong ko. Naipatugaw. Marisa! Baka dadaga sa mapasama kini tatang mo. Bebe amo. Sige. Marisa! Ay, Marisa! Ay! Ano ko yan? Ay! Nimot. Nimot lagtalay ang lakay. Bebe am na tan. Sa mula tayo kaskaso. Importante may lipas na tiraramitin ka. Una nga makapaawang ganas. Marisa!
Bebe, amlatan. Apot, amlatan talapayag mo. Kas na kanya. Joey. Marisa! Marisa! Baliwak man ti umay agtsyenda iti karnet baka. Orita nakagatang iti baro nga pressure cooker rin. Anyakat piti kurang na dahi iti. Ti Ricardo na. Ay, laya. Awan gayam ti layamin. Nimot kasinsin rin na dahi jay. Naranak mo dito tiyandaan. Ang aguray ka. Api nga. Kapadpada mo ti sapatos na ti mapukpuko nga sapatos ti asawak. Asit ka man. Ay, si kamat gayam, kasinsin, Marisa. Wen, kasinsin rin eh. Nagranata mo dito tiyandaan. Ay, wen nga raw. Kasinsin, itama lang nga makita ka nga naka-rubber shoes nga umay dito tiyandaan. Ay, kuha. Ay, wen nga raw. Kabarbaro dahi tao. Kasta ka di? Nanggatangam dahi ta? Kasinsin rin eh. Ay, dahi tao. Saan ko ginatang dahi tao? Anya? Nagkapan na nga ron. Ay, salda kanyak ni tatang mau. Ang saan ng samot nga, awal samot plano na nga mangsakan. At nakano ng regalo king kuala dahi ito nga sapatos. Ang saan nakanumot nga kasais. Nlako na kanya, isalda na kanyak. Ang salda lakon samot tayo. Ni tatang ko? Tinangisalda keng kadaytang sapatos? Wine. Kat kunana kat. Iti na kano, iti asawam ang di na kanumot kayat. Anya? Kukwa na kanday to. Ang inregalo da. Ang di kanumot nalawa ka daw. Iso nga insalda na kanya. Kaya't kun ano saan na nga sakaan. Nakukwa ka. Bagay kanya. Anda ako ng Isabel. Ay, nasayaat nyo kasta balasang ka. Ay, agyaman ata. Ay, pinatgam tikid daw ko nga makisuyo ak tadyak amin makapagna nga mapan agtsinda. Awan ti anyaman na Auntie Isabel. Dati impagatang yung karnet baka. Agpadatamot gayam nga karnet baka tilutuin na. Ay, wine. Kahit magustuhan ni Uncle Mau ti karnet baka nga matigwan. Nasaya at taadamot baro nga pressure cooker may. Anya? Kunak anda baro nga pressure cooker may nga pagipalok ni kat. Iti karnet baka. Alakit na sayat, auntie. Wen, nakalatulong nga talaga ti pressure cooker no karnet baka ti maluto. Ay, wen kaimbag tada extra nga pressure cooker yo kanaw, nga may inlako ni tatang mo kaniya. Anya? Anya ti kunak yo, auntie? Kunak, imbag lakit din, tada extra nga pressure cooker yaw. Nga, inlako ni tatang mo kanyak tinalakalaan nga gatad. Kadakala tulong alis to nga mapalok ng ti karne baka. No kasta ante. Ni tatang tinangilako kada kayo ti pressure cooker. Wine. Ta saan ka numot maus-usar, taduwa ka numot ti pressure cooker yung malasang ka.
Ah, ada ka di problema, Marisa. Ah, awan, auntie. Sige, auntie, inakpe nga ron. Agyaman na kanti. Ay, siyak ati agyaman. Tasyak ti, inggatangam, iti, karne baka anak ko. Saan kang paypayso na kita? Tatang, Pagbalbalin na nakagtatakaw. isuda nga mismo't nang ibaga kanyak tatang, Auntie Isabel. Kastamat di kasinsin Rene, nga inlakong kano ti sapatos kin pressure cooker kadakwada. Okay. Gapay. Gapay. Ay, laglagi pa yung Marisa. Tatang, Laglagi pa yung. Ado pa nga amang naititid ko kada kayaw. deta ka manin tatang, agisidir ka man nga minan. Kadagpaisumay. Kasano nga dyak ilako na kita? Kadidakto mat ikan. Imutan dakmay. Kasano nga imutan da ka tatang, kasano nga ikanda ka kat pagbisbisyong matlaang. Kung manano kuma. Ay, hindi na kahit mabasay. Siyak ti kakaasyag tam trabaho, mabiyag kailaan. Tatang, kat saan ko mga naskin nga kasi nga agtakaw kayo. Api ka mga iba ka magtakawak. Katala, alalaik lang ba't ikarbengak? Anya, Apay nakabayad kay kaden kadagit ti sakripiso kada kayo nagkakamsat. Siga. Deta pa nag-aadal mo. Nakaadal ka kumano saan nga gabot palagtaltalong ka. tatang, saan ko mga kasta, api nga gisidir kayo. Kadapay, agbay sumay. Deta laing met pressure cooker kada sa pathouse. Ay, kagura na kaon. Data aramid nyo, ti kagura mi tatang. Awan ti anyaman na kada kami data, masukatan dagitang, data aramidin nyo nga di ipakpakada, taktakawin nyo. Ay, saan na kagtatakaw? Remang kiti lakok amin nga nagyan dito nga balay. Di kanto pala makasupapak, makasuban kadagit ininted ko kada kayaw, nagruna keng ka Marisa. Tatang, amuyo ka di nga pati na kami nga agasawan nga nagproblema ga po iti tangan aramidin nyo. Ay, kahit basol ka. Tatang, awan matikas yung nga problema mi, idi awan ka dito. Anya ti kahit mga sawain. Pagtaltalawin dak. Agad di tumalawa. Hindi mo ti tatang. No kaano mat kalimakay kayo. No kaano mat nga. Unay ka matin tatang. Unayin. Ano nga ito, aramidi kaya kinitatang ko. Diyos ko ay. Diyos ko. Tulungan na ko man, Diyos ko. Diyak na bailanan dito nga aramidi ni tatang. Papanam nga rod. Nasisiyat siguro no, pumanawak pala dito. Aging nga dan tatang mo, saan tangag tal na dito nga balay. Anya? Baka saan laing nga relo ti mapukaw kanyak. Saan na kumang oray nga mapukaw ti respeto king kwana? Joey, pangaasim ko mabayam ta kasalitak to ni tatang. Tapno mapasubli tayo nga relo. At the sentimental value na tayo nga relo. Oh, sigurado laki din nga isot na nga na dayjay. Awan piti pamaniknek ta. Uri awan ti pamaniknek, Marisa. Nakalawlawag nga isot na ginaramid. Tanaduktalan tan na paniknikam nga mismo. Nga isot tinang takaw ka deti. Deti rubber shoes ko. Deti pressure cooker tayo. Baka isupiti nang nilako deti habayanas ko. Kinda dumapay nga bambanag nga mapukpukaw. Deti gamgamit iti kusina. Oh, no kagros-grocery, agpukaw ta sabon nga paglaba, agpukaw ta kape, agpukaw ta gatas, agpukaw ti asukar, anya piturahin tang agpukaw. Joey, ket ita, dagiti alahas, dati relok ka nakangingina,
nga paborito kla unay. Joey, kasaritak ni tatang. No di mo kahit kasakti magsarita keng kuan, saan nga mabalinta ang mga ang mga agkontra kayo kita dadaki sa mapasamak. Nasaysayaat lang nga Ruden, nga pumanawag dito eh. Sagbay nga pukaw amin nga gamit ko nga napatig kanya. Anya, kaya't mo sawin. Kaya't mo pa nga mapukaw aking kan. Ngimta mapukaw na kiti gamit mo. Nasaysayaat siguro. No di mo mapatalaw ni tatang mo dito eh. Siya kunti pumanaw. Joey! Joey! Joey, pang-aasim ko man, Joey! 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 Magsaritaan na dito, Joey! Joey! Ay, Marisa! Marisa! Tagay, dasaranak man di kalep. Marisa! Marisa ko na! Mamayin, tatang! Tani tatang ko na. Ay, Marisa, dasaranak ti makaan ka mabisinak. Anya nga mangan. Saan tabi nga mangmangan tatang? Aginumtakit di, agbartik ta. Anya. Huwag nga agpaiswa. Api nga nabartik ka. Agbasing-basing ka mait, Marisa. Talaang mo tatang. May kakit din tatang. Itay ka pala urayan. Nay, jak pinaibos deti ginatang ko nga 4 kantos. May kan, taginom tatang. Aya. Anay ko. Nay, parusisi ka mo dun, Marisa. Kilaing tatang. May kakit din. May kan, tandi nga yan nak. Agsangot ang aginom, tatang. Ay, kuwa. Abig agin inom ka ma, balasan ka. Kayat ko nga ron, ti makalipat tatang. Inanawan nak ti asawa kon. Aginumaklatan ati ara. Tapno malipatak ti problema. May kan tatang. Nay, itagayan ka ti Jin. At dapulutan ko tatang. Chicha kornday ta. May kan. May kan, tagbartik ta tatang. Bebe ang tamang manganan. Agin inom talatan, tatang. Ay, salbag. When kasi niyong pinanawan nak ti asawak gaputan na uman iti kasasaad iweno sitwasyon mi nga makipagnanaed ni tatang kada kami ket agpukaw dagiti gamit no kasta nga awan ti pagbisyo na. Imbes ko mga pagsaritaan mi nga agasawa nga mas pinili nanti madayo. Uray balibaliktadek ti lubong kasin yung amaktulatan ni tatang. Kat saan kumot nga matiis, nga patalawek isuna, taamok nga awan mo ti mga sikaso kenkwanan no agsubli ti family house mi. Tadig iti duwa nga kakabsat ko, at dadamot iti adayo, kat adat abroad di maysa. Siyaglaeng tinamnamaen ni tatang nga mga sikaso kenkwana, mang tulong kenkwana na daman problema na. Ang empty problema, nadagsun mo ta problema ti impaay na wano inyag na kanyak. Namin anon nga ginandat ko nga kasarita ni Joey tapno no pagsaritaan mi ti amin katag sublin iti balay mi ngem sangka impatangken na latamot iti desisyon na nga aging nga adda ni tatang iti sidong ko saan nga agsubli iso na kanya. Siyempre, deti pride ko mat nga alangan asyak a babae ti mapan mga ayo keng kuana. Idinto nga awam mo ti basol ko. Manon abulan, no Jack Mariro, talo abulan nga nasuruken, sipod idipimanaw ti asawa kasi.
napasaray da kami nga agaman ti agsangsango agin inom iti arak. Dahil launa iti parikot ko kasin yung kasla jak amo naruamak mo nga awan ni Joey iti biyag ko. Na iti naramanak mo ti arak nga rinabiing agsango kami kinitatang at kasla jak mo sapul-sapulin ti asawak. Ang sakbay mala daw ti amin kasin yung agbabalakadakman kada kayo. Kaday di nga kabayag na nasken kadi nga siyak ti mapan mangpilit ti asawak nga agsubli ti sidong ko kat pagtalawak ni tatang. Ngem no panunutek pala dahi nga banag kaslang nagrigat nga aramiden ta sipod idi kasangsango ko ni tatang o mininom iti arak kasla ti ad-adda nga jakon mapatalaw ni tatang iti balay ni. Baka ad-adda nga ni tatang ti sapul-sapulik ngem ti asawak. Takasla again enjoyak mo ten nga kadwak di tatang. Nakakatawa nga ro dapan panunutek. Tingamin asawak di na uminom iti arak ngem di na kahit nga siyak ti kasango na. Naalas ka no akit kitan nga ti agasawak at agsangsango uminom iti arak. Angim awan mo ti dakas na no agama ti agagsangsango aginom iti arak. Ay, jak maawatan ti problema kasin yung bakit di ata awang pe anak mi ni Joey. Dagdakkel ko problema. Dahil di nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita kasin yung sapi ko taadamat na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iriyo nak nga ruden ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad, ken agyaman nagmet ken kakasin yung nga ureno madipay ti boses mo ket inan anusam nga imbasa ken inikkan biyag dati nga pakasaritaak. Ket sabi ko ado pa'y ti matulungan dati nga programa. More power to your program and God bless everyone. Toyagyaman na pagaya mo, Marisa, iti Ilocos Norte.